Kanegdai ka Akashvani Shillong ka khubor ban pulia daw Richmond Kharlukhi. Kimat bukongsan jong ka khubor mentagastep. Menteri Rang Bado ka riu la menjur bantung yu Dr. R. Balasubramaniam ba Dr. Joram Ania kumgit khot bapura jong ka Niti Ayog. Menteri Rang Ba ka Jelam Meghalaya hanin kasi ula plie ya ki kampenroy ha kisnong madan reting. Menteri Rang Ba ka Jelam Meghalaya hanin kasi ula plie ka madan nelakai ba ka Indoor Sports Stadium ha Lengka. Bat ka examen need undergraduate kan long mentakasni. Ka kubor ka babania. Menteri Rang Bado kariu Narendra Modi ula menjur bantung yau Dr. R. Balasubramaniam bat Dr. Joram Ania kumgi dikhot bapura jong Niti Ayog. Ka Cabinet Secretariat kala pentip alor kani ke jingtung kam lengba ka gadget notification. Shosho Menteri Rang Bado ula ai kublai yekini. Narendra Modi ulong ba kajing syampang ga beruspa ba kajing sengutuk ga bajeliu jengki ya kimat baper kan penklan cibun ya kajing tahu ya kimat trekam. Ula penpau kajing syania ba kajing nok senyang jengki kini harap ban penwandur ya kajing roy ha kalengki benta. Menteri Rang Bado ula kit bok kit ruyang yaki bikin don ya kajing long ka basaiso bat ka ba ai ka baki ai ya kajing mut ba rai kan don ya kajing kta ka babha. Menteri Rang Ba ka Jelam Meghalaya Konrad Kongkal Sangmah nin kesngi ulalit ya kesnong madan reting ha Shillong bat ulai dan bentah ke program joko darbar Shnong ke belah penlong ha St. Peter's Secondary School. Ha ka ba ula pelat pat ba ke ambulans bat ke mortuary van jong ke Shnong. Ha ka ni kesngi le don lang uba lambor malngyang ke MP Barim joko Raja Sabha kong wan suk siem uba penyat sing siem rengkat kinong elam Shnong bat kinong shong Shnong. Ha ka ni program lai kublai gisamla pulie ki bala pasbha ki pulet ki nong trei bapen khoj ki snong kathau ki nong trei asha ki nong job ki jingil akai baper bar ki Rang Ba bar ki long keme ki bala he karta. Menteri Rang Ba ka Jelau la kular ban penbha penthamai bat snai ki jingdon kam bakongsan na ka benta ka madan nil akai ki snong madan reting bat ka kenro ban pen scam ya ka community hall. Menteri Rang Ba ka Jelam Meghalaya Konrad Kongkal Sangmah nin gesngi ula play ka madan nelakai bat ke Indoor Sports Stadium ha Lengka ha Upper Shillong. Kum kadak jong jing penklan ya ki jing te ka kamelakai bat ki kampenroy jong ki samla ha kathan. Ha kini ke jing play lawan bane shimbenta du MLA ka Meliam bat u Deputy Chief Whip uba Ronnie V Lengdo rengkat bat uba Hamlet Sandoling ki he officer na katnat nelakai ki dikhot jong darbar Shnong bat kinong shong Shnong. Habakren ke jengelang Menteri Rang Ba ulong bag sarkar kala pelet jengmut haga banwan ra ki kampenroy kelengkithan bat banjur ba ka jing ken show pisa ha ki samla bag emlang salang kilong ke bakongsan na kebenta ke jingkio ke ban Islam. Kane ke projek ke bah ke jinglut ke balai point san klor tengka ke kentup ya ke Indoor Sports Hall ke bala biang ke badan ni ke jaka elekai badminton jaka bujli jan ke jaka letbar ke kamera na kebenta kinong bishar. Ban shipen kan mau ki samla ki bekon ek examen higher secondary school leaving certificate lani ka class 12 arts science but commerce balapan long da ka Meghalaya Board of School Education on penmi ek result asai ka sngi ka por khatway bejemen step controller of examination jaka embos ula pentip baya ka result booklet on penmi online kani ka khubor ka wan chapi na ka Akashvani Shillong. Naka Akashvani Shillong ine beteng biang ya ka kubor. Ka examen National Eligibility Cum Entrance Test NEET Undergraduate kan long mentakasngi. Kani ka examen kan sedang narok kapor 4 baje no phai sngi bat kan kot kapor san baje jan miet. Onsha ban rung khat do sha ka jaka tho examen ha kapor shi baje steng men sngi. Ya ka NEET Undergraduate la penlong da ka National Testing Agency na duk senam arjar khat kendai na ka benta ban yorong ha ka kerdan pulia doktor bat kwi kwi benta baide ba ka kot ka khya da ka jing menjur jong ka tanat ka kot ka khya bat ka tanat pulia puthi. Menteri Ketenat General Administration Department uba Sostenes Sotun ule thu ba unpan jing shai negi Deputy Commissioner hadin balami ki jingkli ba ki jing uat alor ki jing thong ya ki nohi kai skol ki kam tho khana samari kabala ban kata ki jing pulia jing ki khana skol da ka bakdo ba ketenat kan shim ki jing bishar bnia ka kai phot na ki Deputy Commissioner ban bit ban biang ki jing trei klam dakta ka pulia puthi. Halor kejing ujor baka kata ikinohikai uba Sostenes Sotun ulong baki nohikai gigi brio kiba biang tam ban pendep ya kene kakam.
Da gajing saukia halor ki jing keno apresya ikinong yalam jong kedorba raj nong po ha ka bakeno baginong yalam karat kila kini jubor ki jakarep jukinong songsnong kumju bantombor ki yang kisam. Na kaliang ulung do raj uba linus lengdo ula pensyai bagini ki jing keno kilong ki bomdon nong rim. Habakran ni kinong thok kubor uni ulung do raj ula penpau bagini ki jakarep kabadan halor ulung werto balaai banrep shipor ki katto kanengut kinong rep. Da kabal ladap ban betharu yaki bakim dai ban kamtrai ya kene kejakarep bat kador baraj kala ban shimti biang hakanu kanu kapor ba kadon kam ha ka jingil akai Meghalaya State League kabasan ha ka jingil akai Group C ka Maulai Sports Club kala penlia Megalamin 11 SCC da argo lakawai ha amlarem Hagaji kun jangka Group B ka Nangkiu Irat Sports Club kala penliam meka Maupu Sports Club dah hendreu gol lakawai hagaji kun ka belalong hasilong. Hagaji kun juga Group E ka Lompernai Sopo Sports Club kala penliam ya ka Lamar Siang SCC dah lai gol lakawai hawa yajer. Haba pai pat sya kajing kun ha ka Group D ka Lat That Labo Sports Club kala penliam meka Jalapet Mucut Perdong Sports Club dah shpau gol lakawai hakli Riyadh. Haka jingil akai Group F ka Mission SSCC ke Lepenliam ya ke Umla Cross Sports Club da alai gol lanot haka jingil kun ke belalong hamairang. Haba pai syakawai pat ke jingil akai kata ke Indian Football League Arajar Arpusan Arajar Arpuhun Rio. Ka Shillong Lajong Football Club ke Lepenliam ya ke Chanmari Football Club da sau gol lanot haka jingil akai ke belalong haka SSA Stadium Hamadan Polo Shillong henin kesngi. Katanat IMD ke itu mementa kesngi kendon gejing hap slap ke bajur hagajla Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala, Mahe, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Sub Himalayan, West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu, Puducherry, bat Karaikal. Ka Election Commission kari kala betha bantap vote biang habro ki arspa propusan teli ke Jakarta vote jangka falta constituency jangka jela West Bengal. Ka Election Commission kala kedo bagi ladan gijing penkan kendon election ki bajur bha ha ka portap vote ki Jakarta vote ki babun ha ka falta assembly constituency ka belalong men ha kasngi balang. On penlong ya gijing tap vote ke batamai ha berok ke Jakarta vote ha ka arpuai tarik menta ubenai naruk ke por nyo gijing men step ha duk ke por hendreu bejejan miet ka jing nyo vote kan long ha ka arp sau tarik menta ubenai. Ha Tripura ya ke jingyalang ban bishar bnia ki kam ha ke bedai ba ke jing penroi sor bat kiwe ki benta ke bedai ba ke Jakasor ha Agartala la penlong ha Agartala henin ke sngi ha po ke jing penia jong menteri rang ba ke jela Tripura Dr Manik Shah. Kani ke jingya keren kala kani ke jingyalang kala keren ya ki babun ki benta ki bakongsan ya ki projek ki berang yat menta bat iki ai ki beran kam ban bo shwa hakmat kenang ban pen klan ya ki jing tai jing shna ha ki Jakasor. Ha bakran ke jingyalang menteri rang ba ke jela Tripura laban ba ke sorkar ka Trishitam ban penyo ya ki kam penroi ki Jakasor ki bane bat ki ba kentup lang ya baro. Daga ban halor ke jinglong kongsan ban pendep ia kini ki projek ha kapor ke babiang bandon ke jingkot ya ke kom pentrekam bat ban penwandor ki iki kenang ban mentoy kinong syong shnong. Habakam ba ke sorkar ke IT lot ha ka bedai ba kane ulong bala syemi kilat ban te ya ka nong ba Agartala ke bakut bat ke bayah bat kinong syong shnong. Chief Secretary ke jelau JK Sinha bat kiwe ki sorkar kle don lang ha kane ke jingyalang. Menteri Ketenat Kerap Karyang Kejela Tripura Uratan Lal Nat Henin Kesngi ulong bagladon ke jingta ke bajur no uslap ya ki Jakarep ha kejela ha ke balong bagladon shibun ki jingta nado ke arpunyo haro ke arp kundai terik ru Kejela Tripura kelamat ki babun ki jing penjulor ki belajar na ke jingjur jong uslap ulong bag sorkar kelasem kilat ki babiang kenang banla banyarap yakinong rep ki belasakta. Batkat to ke kubor kalakut agane ke step ke balawan capi naga Akashvani Shillong. Ha ke por pravajing ne so baga Delhi station naga benta ke kubor ketin Hindi ke ban buat ke kubor ketin Pareng ha ke por prakat san minit. Mi pin kan mau bah ke por prashteng naga ke station pin yo ke North East News. Ke por menta kala jandap artat pravaji.